Nang rau Aceh nyo Hai rakan hai waris Bandung kurang lam nang ronyo danyo udik mencedara nang ro bertajaga adat hukum kanun satu sipadan beci tak ingon apui angin tanah asai di moput inasi hai rakan hai waris Bandung kurang lam nang ronyo danyo udik mencedara nang ro bertajaga adat hukum kanun satu sipadan beci tak ingon apui angin tanah asai di moput inasi Nang rau Aceh nyo Jumpat lelah heba Ujung Bandar Pulau Sumatera Nile Barakang Lama Jaro Kape Cino Hanale Aceh Kajaya Mateng Anak Paciran Assalamualaikum warahmatullah Jarau dua belah ada je malah Jarau lohun situ di ada budaya lohun lakai kuware dunang Assalamualaikum po intan bulan kamu beri salim kuware lingka sawu beri salim nabi kun sunat jarotamu marsyarat mulia Assalamualaikum po intan bulan kamu beri salim kuware lingka sawu beri salim nabi kun sunat jarotamu marsyarat mulia jarotamu marsyarat mulia selalu kamu beri benana sambut
Ada bau ni, sampai mana? Ha? Dek, pada tu ke? Dek. Nyo lantung ba final jo tu. Dah ulang lah. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi belum kopi. Anjay. Gap. Kata. Henry deh, dua. Kayak apa? Lên vậy đôi nhà này. Kejak kena ngade tak? Kami Tukar ke ya nak benar orang pilih. Ji hana no ji ka haju piring nan. Oh, sini dekat tadi. Ni? Blender kat nan. Sandang jira luba suka to bate na bacut suke imumput yang go donya suka to bate na bacut suke imumput yang go donya. Suke imumput tidak orang Islam. Wate jamun kan di sepatka. Orang sigakeun putun yang muban sabe semanyang puja Rabbana. Orang sigakeun putun yang muban sabe semanyang puja Rabbana. Gemu kape urang Acehnya sawup bumo nyan tanah aulia gedem suat nyawang pudangkeun Allah kameuna sama gedung pusaka kameuna sama gedung pusaka gemu kape urang Acehnya sawup bumo nyan tanah aulia gedem suat nyawang pudangkeun Allah kameuna sama gedung pusaka kameuna sama gedung pusaka. Sandang jira leba suka to bate na bacut suke imumput yang go donya suka to bate na bacut suke imumput yang go donya.
imumput cit urang Islam Wate jamunkan di kesip tatka Urang sigakeun putun yang muban Sabe semanyang pujo Rabbana Urang sigakeun putun yang muban Sabe semanyang pujo Rabbana Hey anak gemuk tapi urang Acehnya Sawuk bumo nyantano aulia Kedem suhud nyawong kudengkeun Allah Kamenan sama gedung pusaka Kamenan sama gedung pusaka Kamenan sama gedung pusaka Hello. Iya lu. Ah, ano na yan? Ito, demonyo anti. Ako man na ba? Kau tiga belah dah tu, jangan malu dulu. Ini Hai ane mertua wasit di ayah kebijah mata dengar hai ane mertua
di ayah ke biji mata kadang anu tanya mepisah betul ayah lam doa gada kadang anu tanya mepisah betul ayah lam doa gada hudep hai ada umpama domba makan si urang hau dengan jaga tak salah langkah hai ada tajak di buma oh sayang merana duduk di yaumi lemasya ikut perintah Allah dan Nabi perkara keji batak gereja sesama insan bawah hati bertulung mulung oh sayang waringan kawam janjung syedara hai ane metua wasiat di ayah ke biji mata kadang ane tanya mepisah ambek tua ayah lam doa gada hudep hai ada umpama domba makan si urang hau dengan jaga tak salah langkah hai ada tajak di buma oh sayang merana duduk di yaumi lemasya ikut perintah Allah dan Nabi perkara keji batak gereja sesama insan bawah hati bertulung mulung oh sayang waringan kawam janjung syedara hai ane metua wasiat di ayah ke biji mata kadang ane tanya mepisah ambek tua ayah lam doa gada kadang ada tanya mepisah ambek tua ayah lam doa gada
Oh, kamu apa yang betul aja deh. Mana. Mau yang antik-antik nak. Oke. Ajak aja nah. Oke. Nhỏ mắm bao dồn thuyền hè bao tự rồi. Abang. Jangan dah. Ayo. Ayo dah mana? Kena anjo. You betul betul. Gapai nanti banyak macam Kenceng banget bang. Tapi lah, so tidak apa bang. Awak main batin awak cedera lah, ada apa ya? Buat apa kapan? sayang ban le sekarang si ayu mata dengo ayah ken pesan abapa ingat gata beta petua si umum masa sungguh tajak si kurang ke pangkai senang hudep lam dunia sungguh anu tajak bet sabila but agama selamat sayang akhirat dunia hana saban sifat manusia hanjur tak besaha sabah warna oh saban sabe hitam hati di dalam han sama rasa lo laut juta sifat hati sahabat antro aduga rukun ngon adun adon kasih sayang bila pupui gaki ngon jaro tulung syekara lingkar nyotan harta bantu tenaga Nama
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abra'u minka min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatika. Allahumma inni anta qarrabu ilayya qallahu wa mahabbatan fi wa syauqi qira'atiha ila Muhammadin wa sallama wa mahabbatan fi wa ta'lim ali Kado-kadonya. Di mana itu? Kado-kadonya. Banyak macam beda. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna
سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا معين صلى الله عليه وسلم سيدنا منجين صلى الله عليه وسلم سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا نافع صلى الله عليه وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مسعود صلى الله عليه وسلم ربنا صلى عليه فما لنا لا نصلي عليه ربنا صلى عليه فما لنا لا نصلي عليه ربنا صلى عليه فما لنا لا نصلي عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا
يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شايع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يسوع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يشاع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد Kamu ucapkan ke Bandung rakan yang kado dekat sadem sunat gekene janjo
janjungan kamoja undangan baru moh direva assalamualaikum kamu ucapkan ke Bandung kamu ja undangan baru modela salurkan sunar gengkeun janjungan kamu ja undangan baru modela المشرق إلى المغرب برحمتك ورضاك يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا وأجل آبائنا وأمهاتنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا وفارق بها همومنا واخشى بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها ديوننا واصلح بها أهوالنا وقبل بها توبتنا ورسل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها سلاتنا وانس بها وحشتنا وارحم بها وثقل بها موازنا حسناتنا وآدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم قلوبنا على محبته واستعمرنا على سنته وتوفنا على بمن طور عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين يا رب حرمك وحرمه من قبل أن ترمي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجد وأوجه الشفعاء إليك بحقه عليك ردا ذنوبنا ولا آمالنا وفساد أعمالنا ومن على مخالفاتك أنتم سلام الله